Loe whaafungafonga mai le tautua le Samoa whamo le iwa tolu te simalafitu mai Samoa nei lona no whanga tūtotonu I funga lei le laumua o Samoa. This broadcast is brought to you by our partners, Apia Concrete Products, the foundation of Samoa. Bluebird Lumber and Hardware, building and beyond for you. Federal Pacific Finance, serving Samoa's financial needs. Inalani's Catering, catering for any special occasion. Taula, the brew of Samoa. Samoa Property and Realtors, for quality and excellence in real estate. Ia, fia lava e toe whaafeloa I ma whaatalofa atu I le pa ia o le tātua tunu, o le whaua whaatasi mai. I le neia fiafi le ngata o Samoa, ia ai o le tātua tunu o loo mafutaina, ia ma whaafongafonga mai I le upenga o whasotainga, ia o le porokalame o Lavasiga o le so, ma le neia fiafi le whaua whaatasi mai le whetalainga Apulu whaatalofa atu. Ia, malo lava le onsai, malo volinga lua Herbert le neiaso, ia malo foi le whaafongafonga le tātua tunu ele ngata o Samoa nei ia le Alofa whaapitoa. I le au whaafonga o Samoa lo whaafongafonga mai po whea lava le atunu po whea foi se vaenga o lalangi lo e maua mai le tautua nei le Samoa whaamo mai I le laumua o le tātua tunu I Samoa nei funga lei I Apia o I le ofisa tūtonu. Malo lava le soifua tā Alofa lava. E olo o mai tauina le to tele o I lātou a matana tumtumoi le nei aso masalo le utau a ngai atu e whamaea ia tiu tempa masani. Ia o le tūlangal na ona e peifo ona lua tolo la wina ia le tātou polokalame o le whailonga ino le limas fulfātou sanga o le tātou tūtotasi o le tātou malo I le vai aso fau ia tono leo tau tope ngā luenga le nei vai aso Herbert ona e whaisina pupu o le vai aso lea. Ioi, ia masalo le tūlanga nā leo lo iai le whengasora I le tātou tinu. Mai tauina foi le vevela? Ioi, peo le sifore nā tūlanga ona peo a sui le tū o ua anga iai le la foi le peo le sa masani na whaasasasanga I le tū I saute. Ia peitai peo le upa utonua mai ua wha anga I le tū le I sifo. Peo sautonua le la e meise le taimine o le te o le tonua anga I le whaanga I le fiafi o sausa oa. Ia pe ola ngona ia me se pe fa sanga voi o le ofisa ia e fa ia sina malo se le vela. Io ia o le situ langa o matawina ua tele vave tele le alu nei tu sanga le la tatu o atu ai le afo le lua festival ono ia. Ia ai me se le tele o tulanga fo I le talafa solpito le tatu o no ia ma tulanga fo nei le alu iluma o le malo le tātou atunu I Samoa nei e bewa ona silafia ia mai atu foi ia le taimi o le bevesi le whainga pālota ia mati a perila me Iuni ia o le ala tātou walo atu le whainga ino le lima sulfātou sanga ia lano inga le o se mea mia mawea le ta avale le tau sanga ia. Io ia monisi o matau pola ia nei a fiafi. Ia ua tātala no foi le la Herbert whaiasina vevela la atonu e mtua le ia lea mo le atina elen tala le so o le vaenga le o le stasi atina e tele o le amfai ona maua le se vaenga tele o le el tise tu se 5% o le el tise mo Samoa ia o le maua mai le atina e tele le na tala ina le so la tanga ia tu iai ia ona fa pe foi le on ta vai se tasi o atina e o lo tau mfai e tau ona fa nga solo foi le nga tonu le nei tau sanga ia ai mai se lava mo le fesuia inga o le tau ia ma fianga o tātou atunu ai mai se lava o atunu la iti ma atunu maulalo e peo tātou I Samoa nei. Io e peo le tau mai tau atu e tala whiunga le tala noanga I le la ma tūlanga na o marosi whaafuwina le ma waile le tisi. O le tūlanga na Herbert tele le la ia tātou tele le savili I ma losi le ave o le ngalu o le sami ia o I tu mai e peo le upa aine ia I o whaunga ina ia pei o tūlanga I msalos fulu tau sanga taluai pei na o ni manatu fo ia mani mawhauwhaunga e talanoa ia pei tai o leo whaatino ina nei o le tae aolan leila ia o le sa talaina I se tasio atinae o le atinae lona lua pito I tele fo I leo wat talaina o le aitu ainga o le atinae lea o le poeina o le malosi ma le susulu o le la ma le vevela o le la enga o sia ai le tise ma o se atinae tele ia o le ana fausia mo le tusa o ato nei le tausanga ia ma o lo fausia le tono le malaita alo le I tuana I mato I le vaenga tono alo lo iai le malaita tu ufo I lea mo solofanua vatu le whaafonga le tātou watinu ia le olo whata milo le malae tutu I le autafa ia le o ngā tonu le leise me o lo whaangaina iai ia le ala ufausia I le atina I le maua mai ai le lua tesi ma le tasi
megawati o le elektrise tusa lea e 5% o le tātou o tunu i tono Samoa nei e mwhai ona ola i le elektrise i le atina e fau le nei e 1 miliona le tau a toa o le nei atina e 1 miliona tā la ause tā lia le sa whatu peinai ia ai o le taeaona leila ia o le sa talai nai le nei atina ia na mua fo i mem tau sa ona o le nei atina e tele ua maea ia ma o le sunga i le whawhiangainga le fionga ia Patele Ameto Ulugia ia na ia saunia se upu whafta ia i le lofa maleanga lei o le atua i le maea o le nei ngaluenga tele. Vivi ia tuia o tau i le ali ia wae le lei o ia a wae whawawau lava lo na alofa. Let us praise our Lord, for his love endures forever. Let us pray. Let us tolu pa ia e wa mātou whaia le nei sauninga ma le minga o tele i lawa fio. Ai mātou tele ma whaia se mea au noa malo wanganga pa ia. A fio maia, ia to ia i mātou i manu e lo fia i lo walofa. As we come before you today, O Lord, we do nothing without your presence. Inspire us by your Holy Spirit through Christ our Lord. Everything created by God is good. Nothing is to be rejected if we receive it with thanksgiving. For it is blessed with the word of God and prayers and made holy. This verse from St. Paul has encouraged Timothy to keep up the good work. Everything created by God is good. Nothing is to be rejected. Even man's inventions or his own creativity. Receive it with thanksgiving, as it is blessed with the word of God and offer as a sacrifice for the good of others. Today, these very words of St. Paul fulfilled to its fullness. We gathered here to offer God what we invented for the betterment of our nation at large. As today we officially open, the new project is called Solar for Samoa, which helps our country to become a better nation in the future. O le whātua wa mātou momori atua i o luma le ali ie. O le taritonu wa mātou tui nātua i lau puipuinga ma lau tausinga. O mātou wati nae matau mawhainga uma, e momori atu mo lau whapaianga ma le whamanianga. Ia e awina mai lau mana e whapaia nei ngā o singa o ngā luenga a o mātou lima. Through faith we come before you. Through trust we offer you, Lord, what we invented from your creation. Pour out your Holy Spirit to bless this project and all the management that will serve our people and our nation. We ask this through Christ our Lord. Amen. I o le fionga nei a Patele Ameto Ulugia mo le ekalesia katoliko i Vailima le sasaunia ia le whaftai ma le sitia fo le bi inga i le atua i ono le nei atina e tele 1 miliona tala ausitalia le tau o le nei atina e tele ua talaina i le aso. I ono so ile ma se saunoanga whawhiloai a le se tasi o whaatonu o le company o le Solar for Samoa i o le whatalainga le ia Oloipola Terence Betham o ia o se whaatonu mo le nei company sa whawhiloa ia le atunu uma le pa ia fo isa a wai le sauninga na le la ia ona so ile ma le saunanga au tu na sauno ile fionga le pandemia whamamafa ia mātou se upu whaftai i le nei tai ao. Ai meise i le tato malo i lalo taita inga le fionga ia pandemia fionga ia Tuilaepa lupe sori ai Sailele Malielegaoi. Ia whapea foi ma le mamaru al kabineta sa ia i lewa i teimi. Le fionga ia whauminari unga tasi lea minsta sa mātou whamoe moe tele iai ma sa le mwhai lava ona tuua le whamalosi au ma le tō whamamao le fionga le pandemia ma le kabineta. O taltonu ana le aile na whamalosi au ma le tō whamamao e le taitau nu le nipol poloketi. Ia i tainande foi le mato whainga paanga ma le EPC fio mai le fionga le taitaifono pali
John Ryan, e whapea malpule, senior le APC, i no fionga tolngata, ia e meise i le project manager, no fionga Fonti Perlini. Le fau te vatu le su mai le fionga ia so whainga pita plat, ia le am sa ma matal de project tausanga e oro taluai. Ele whangaloinga foi, i si foi whalaptonga al tato malo, ma ofisa e ia le regulator, ofisa al tupe, whapea foi le Samoa Land Corporation. E whapea ma le ofisa al loesidi al malo. Le la e watu ese mat whaftaitele, upuna e ono whaiatu e le lava. Ai le nganga whaftai e le toe e le whalaitia. O le batou whainga paanga mani pisi e le o neipo tae ao na umaila ea. E mo lesi lus full tausanga. E umal lus full tausanga na o le lei pea ia pedonosia o tausi sila ba iai. Te mindei la e wa taltonu mo vela foi fala ma la fa uma i se upu mai a matou nei. Te mindei mal falo alo te vala to i la fionga de Palmia mo le la nga utu al tatuaso. So fo. Ja, o te fatalo fatu nei ta fo. Wa tanto a fanga poto il menei. Tātou te moli mauinai le te tala loia. O le atinae le nei. O le ngausia le tise mai le la. E le company le Sola Samoa. O se tasio company na Pasiel Capineta. Mo le famo moe ngausia le tise taungofie. Ma fai ngofie mai le la lo sulu i lava mai le langi o Samoa e le ai se tau ia ma leto e tau fatou mai ai kiso kaunga a le au alapi ia ma le au filiskia na o le fatupu ai o kasa ona o lo whaponga iai ia fsuia inga matu ia le tau le lolangi ia lea ia tili mawhana whanai ma le tātou lea fo sao e polkalame ua whasalalawina a malo umo le lolangi e tau mwhai iai la tunu ia e whaison sao tau fiai le angai na mafana fana tele ma vevela ia le tau mai una lisua vai ai mau aisa si tiai ma le maulunga suatai ma lo fiai no fanga tulata il sami ia mai lima la ia mekawati le malosi ato le tise fa moe e nga osi mai no fanga i lua o whaata ia ua tau sila atu iai leo fausia i nei pu e le la e le maleti tuu i Faleata nei whaata si ai ma isi foi whaata o fausia nei Faleolo maule il tise o na fata watu lea el campanile nei ile tato EPC mo lana ngā luenga wha wau el wha soso atu o le malosi ile tise ia tato wai ile tise ile atunu atoa o le whainga wha pisi nisi lea ua waluai tato e malmafuanga vole na solo ia le pule tutasi sa le EPC nai tausanga o tea na lato e fatanga na
ngaosi le tise masolo ia le pule tutasi na ina ia faofi mai ai si company peila le nei e mai faungala la to poto fa pito le o ia le EPC e ngaosi ai fo le tise ma fai le tovanga le fel tovanga ia e tau tale le tise ki nganga ilo le EPC ko fa ko ka kiri a mai uma ia no fanga ne lua ia ona fasawina ilo le no fanga le no fanga le to yiti mai e faleolo ona fasawina lo le Samoa le miliona i vasalau wafe ia lita le swau tiso le ale to e fa ma mo wai atatu tupe lau mai tupe e alu tausanga o le malosi le ua suia nei el company le nei e le to e au meia e tonu o le tatu nu mo le to e son fa aluai ia tatu seleni ma son fa asu fa vale ai le vani monimo o le vani monimo e mama o le sosani masani al tatu malo satu inatu il company nei fatasi foi mai si company ile nganga la valeta sul malo nai ati na e fa penne na tau ngo fiel el tise mo tatu tangata ia mamawai nga luenga tatu fanau o kele el fai kama fa ngau ka ko ka le lava nga luenga ia mal so sanila le al malo o le tu noa o le tiute lunga o loa fa u fale mai mo le fausi o le atina le nei le la o mai e Faleata ona to ele le no fuanga i fale olo fa pea le fa mo mai ai la sulufulu lima o you like ile fatalanga mal company lo alien mai ai sa ile ia fa nga sulonga la to nga luenga se vanga nai fa fitau li masani te ngai mal company o nga wingo la to waya kopa nga wi mai foleolo o le ai ka nga oi le poi fa penel tatu no le la o te fa tu nai le company te so time leo yo sai mai la to ia fa ngofia na maua va foi ele mawangi kopa i samone ai nga oi la tangata no lo le fatau ele compagnia ta lau ya kopa i faf pa wala le me o le loka uma mai a tangata na ave awai le ta fa ngata ona le to fa ia le me mawai na malanto fa nei me vale le ngoi tawan mori o ma ave kalok ele ni kopa e mo e samone na kopa ngaoi mai company e pe o to al company nge o le ua company ale nga ave ia ile famboa o la koa nge nga mo mai ale o ko se ko kikia famburinga ia le avo il fasolonga mai kusa ko kikia ku e mal pikoni e le mele o le kolomea ya le lawa ka ko sila ku nge ia ko sila nge ma ngai akele ko fa mo le wa ko mai pen fale o le ngai male kelele mala ko nge e ke le foi me kwa lo ka va ko ngui le la wo va ya mangia ko fale
E a fo e fa malu e fo e ma me o pua ka loi ko kongo. E a le vela wa va ko fai waya a wingo o me kwa loi nge poko kere ka modu la lo waya. E tawai. O fai mo ko me vai ko me ke wa. O su mai fo ko nga o ngisi au nga o nge me la pikolaka I ka fai ngaka. E fa kasi ai mo me kwa lo le. Ole mako ke koli nge ku laka ka fai ngaka. I want to congratulate this company, Solar Samoa. It was, I think, the first company that the government granted approval because we were fascinated with the demonstration which they came and showed to cabinet, especially after we had seen a replay of a video of the latest technology in the use of plastic as panels to create electricity from the sun. After we had seen the demonstration over the television, I had seen it in Qatar in one of the conferences that I attended. And the two promoters turned up so soon. We were very surprised and supportive, especially when they came with a kind of toy panel that started to register electricity accumulation without the sun but with the light. So it started to create electricity from the light. We were quick to approve this company in the beginning. And then time after time, they came for changes, recommendations, which tantamounted to more for them and less for the EPC. And EPC was hard to cool down. They wanted to axe your company. But finally we have seen the product of your slow and steady progress. Today we have witnessed the completion of this stage, with another stage to come that will give you the capacity to produce 5.1 megawatt. I am particularly impressed by the structure of your building. It provides unplanned shelter for the wild pigs that roam this area. And I would ask you to watch out for those pigs. You will contribute a lot to the Racecourse, the race club worry, if you continue to reduce the population of pigs around our area. Mention was made of the theft of your copper wire. I would ask you to provide the details to the police. The police will have no time. They will very quickly identify the thieves, because it is very easy to get the exporters of copper here who would be the buyers of stolen goods. So in that way we can also find the thieves who are engaged in this ghastly activity. Otherwise, congratulations to the company, and I wish you success, and wish you
your contribution towards the reduction of electricity charge to our consumers. Wakakala lo ia loko company ne yaso soifua mai mnuia. Ia o le whaatonu na o le company a le solar for Samoa le talenga ia Oloipola Terence Betham. Ia e tu sai fo i o le sauninga pe ona talena i le ngā luenga tele i le tai ona li lau whaafong fo i le saunanga le fionga le li Pandemia le saunanga au tū ia le sa talena ia le nei atinae ia mai se ai o le tau mawhainga le malo ina i o atu le tau sanga fau lua fes fulma le fitu ua le to e whaatawina e Samoa ia se swau umai fafo e ngausi ai pe mau ai le eletise tonu o Samoa o le au tū o le tau mawhainga le malo o atu le tau sanga fau se lau pasene o le eletise ua maua mai ale o le swavai o le la ia po o le matangi e maua lava i tonu o Samoa ia e whaamuta ina ele toi au maia o le swau le olo o whaatawina le ngata ina taunga tā ia le olo o mai tawina o lo mtua awhia i le si o manga ia ma whaatuputupu wawe ai le vela o le si o manga le o si ita i le swavai ma awhia ai ia tunu o maua lalo e pei o Samoa nei. O le vanga mulimuli sa talanoa i se tasi o le company o iale o ia vaaia i le tūlanga o tau insinia le company ni o le Solar Samoa o ia se ali pālangi me Australia o Aaron Hawkins ia sa ia talanoa i au ili linga o le nei fo i tau mwhainga ia mai se ai o le tau mwhainga ina ia talaina lesia lātou la i Faleolo i malai vaalele i le masina o iulai o le tau sanga nei lava. Yeah, so we began construction in July of 2015 and our construction contractors began with the foundation work, and then in about February or March this year the panel installation began. There's currently 19,000 solar panels installed on the site. It's at full capacity of 2.1 megawatts DC. Which exports power at 1.4 megawatts AC. So the project will offset about 800,000 litres of diesel from EPC diesel generation every year, and save approximately 2,000 tonnes of CO2. The total cost of this project is approximately $6 million. What I can say is the plant will power approximately 5% of generation in Samoa. So there is a significant amount of power being generated, obviously during the day. In terms of costing, with the diesel fuel dropping at that, so yeah. How would you generate cheaper for the EPC in selling? Yeah, so we sell electricity to EPC at a fixed rate, which is at the moment cheaper than generation from diesel. It's a rate negotiated with EPC. Ia le sunga nei Aaron Hawkins o le company a le Samoa Solar ia ma le tūlanga fo ia le tau nei atina ia ma le whamoe e te talaina i le masino iulai o le tausanga nei lava peto i lua masina o na talaina le vaenga muli nei o le tangwhainga le nei company leo le amwhai ona maua le 5 tesi ma le tasi o megawati ia pe tusa le maua ele se 10% o le eletise tonu e mo mi tonu Samoa ia o le anga o sia le nei company ia e tele ia is company o lo fanga solo fo ia la tu tangwhainga mo le ngau sia le o le eletise mai le la ia toa i maisi malo si anga o lo va ia pe o le savili ma le matangi e fa pe i fo i ma le malo si o ngalu ia Herbert ia malo o le o tau va ia tu folinga mai wal fa mo le sa ia mo lua festival fit tau na suia to ai sa mo i to nga malo si anga nei apu ia o tulanga na ai pe o le mai il le am ta upusa silsila vo ile so ia ta se atu le sivanga ia pe sa se ta se atu company lo lango in ta tu fingal nei mal pol kalambe tole sa o abo kile sui go sama wala ki update o ia go solar sipi o lo kama yo nga scaling nga change in Samoa nga waso ia fa sabili lo ma fu lo kala ka ngala fangpia e kunga mai lunga lo aisa too much papos au ba ila keming just papo common sense ambe nga ya afia ile stage to pia ai le tau ka va o mama ko roli
Me ngaka o fa scientific. No. That's we call formulations. Nanga alele formulations. Eki kopo 100%. Start from the polo. Now we're here. Ora kwa kangaruanga nga yaso iso. Ale fu eno papau ki vivo. You can reach na la we. Ona ko vai kai mi. E au ku kuida. Ko au mai. Vai la swinga le we yenge. Le fa ngasi po. Using the blame Ameto lo New Zealand Australia. Al fa mang yanga Samoa. Stays in Samoa. Me ngaka o freedom of choice. Ka o mo ku lo pipiro. I love my Samoa. Ole tusinga ingoi fai tau inai tanga ta uma matusia fa matalanga I pere tau sanga. Hali I pita mai tai. Fa ai boiponga, haoaonga, ngaluenga, falea pitanga. Au ona ngai peo le vai. Maisi fa matalanga ta ua mo le whaere ia tili o atina e o tātou malo. Ai hai e pepe na tangata I mana onga. O le tula fono le ofisa whainu mea lua fesule. E whamalusia, tu sia mawhai tau uma tāta uma. Tusinga ingo tangata mawhane, lua festival mane ono. Searching for peace and quiet in the heart of town? Escape with me to the Vineyard Christian Bookstore Cafe. Bask with me in the ever-present glory of our Lord from our range of Christian books and cool down to a variety of divine Christian music. Sip on one of the best available gourmet coffee in town or quench your thirst from our assortment of available beverages. Satisfy that hunger with our selection of savories and be sure to amaze your taste buds with our homemade cakes. My favorite part? Christ, coffee, food, fellowship, ministry, music. The Vineyard Christian Bookstore Cafe. Ministering since May 2015. Open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 8 p.m. at the corner of Chandra House, Matafele. For more information, contact 760-8875. Toe whaatalo whatu I le tunu le toe taliu mai ai I le whaawawina o le porkalame o Lavasiga o le so mai le tautua a le Samoa whaamo le iwa tolu te simalafitu tu sa watu ana whaasalaunga mai le lau mua o Samoa nei Apia ma o le lo whanga solo pea ia tātou talanoanga I le nei afiafi tu sa o le matau pule ua tuna iatu Iau tau mwhainga le malusianga whaele tise ina ia suia mai ia le tūlanga sa iai I seisi fwoi tau mwhainga fōu nei Apulu Ia o tūlanga na Herbert ai atatele I maua tu Herbert o mana ia lo whanongalongo atu pesele a wha kerisiano le ana sauane o whea saua I le vaenga le o I le company le Msaro stasi leo unanga fōere I le Patele na whaavai wa le tau whanongalongo atu pei ia o le tausanga I lua festival lima le na iai le ina I le whalele o le Chandra House le Chandra House le Vineyard bookshop ma le emoe fo ila le tūlanga leo so stau ma wha me inu ma kofe ma tūlanga wha pia mana ia fo sia no whanga le taltar noa fo lele ma wha sosoroi ma whauwhaunga ia ma le whaitau wa mea la tau le tū whaleanga Ia, malo Herbert, ia whatalo whātu leo whafonga leo mau malisi o ila tōla o whafonga mai New Zealand ma Australia o le malo tele o Amerika Samoa, Singapore, Tonga, le atu Solomona, Niue, Turkey, Trinidad and Tobago, sia mani whapea I fo I ma le malo fiti, o le ala ma ua le lo porklame nafi Herbert le la malanga mai perstene o le malo fiti, e awa I mai ave masui o latu o tunu o ile. Whainongo ino lima surfata o sanga o le tātou malo tuto tasi le vaso asau. O le na mai tau porkalame nafi Apulu ta taltano te isi le porkalame tuto tasi fōlinga mai o le tārevi o le malo fiti pe sa tau mawhauwhawai pol teimo mua le wawai mai si sui pe na yesi si sui tua atu. Ia wā pe o le whainga ale I le tūlanga fo I le o whaaloalo a whai sau se whaululunga o se malo ia o le tūlanga le iai ia o le lai e mataulia fo I o lo I le perstene o le malo Farani le ai o malo le o Farani tonu o Polynesia le French Polynesia I po Tahiti ia e mataulia o I lato I o lo I lalo le vainga Farani whape fo I la le taunu mai o le fio mai fo I le kovana o Amerika Samoa ia pe tai o lato pena o se vaenga o le malo tele o Amerika ia pe tai la na o fiti le o fio mai le perstene ia mataulia o le malo tuto tasi le malo fiti ia o le ala avile whaaloalo a taunu uatu I le malae pe ona whai ai fo ia sauninga alo ia o le whailungaino o le tātou
o le malo tutu tasi o Samoa ia o le ala ele whaaloalo le tālevi o le fu o le taimi taunu o toi le fionga le presidente ma lona whalitua ia ona so ile ma le taunu atu le ao le malo ia le voila tālevi o le fu o le malo Samoa ia aile isia le fu alo ia e whailunga ina ile 5 sanga Herbert malo nel me siri hale o manino tu le vaenga e wa pe le sa matantanno i malangi la fia na fi matau fa so solo ye ma fofo ia wa pe tu langa na ofisina umi le to o mai se si o le malo o fiti ia peta ia tonu le wa matari voile wa umala la to fainga palo tale o to se mai pulenga fa fita ia le uto e sao mai vo i tonu tu langa ni o malo fa te mokalas ia le voila uto alo ia le nofo va felo io o whainga malo democracy fo i tātou i Samonei ia atonu le tūlanga la le wa fio mai le presidente ave masui o le malo fiti ma tangata o le fo i paanga ia ma o tātou wo tua oi ma e fo i o tātou a inga i tono fiti ia le la fio mai le presidente ave masui o le lātou fo i atunu o le whailonga ino 5 whātau sanga o le tuto tasi o le tātou atunu Presidente le malo tahiti le mau nei foi le toi taliu ia ma le foi na ave ele le swafa matai. Io e wale sai nei le pe tolu e vasta lo ia le sa fio mai le fionga le presidente ia le voi sa fa lo ile a fio ang foi to amua mai sei le ainga o le tina o Aggie Gray le fale tu Aggie Gray le ai sa ia o ia le sa tupunga mai le fale tali malo tau ua le wa nei Aggie Gray of Samoa, Aggie Gray of Samoa Hotel. Ia o le ala sa whae e fo le swafa mawalunga o tangaloa tutasi. Ia le sa whae ele nasa uninga i le e tu sa lua tolu tausang mai aso taluai. Ia le ala to e fio mai le fionga le presidente. Ia pea sa mau el naso le sa unanga fo i le tatou palemia. Ia o le tau mwhainga ina ia whatu mawina ia so o tanga fo i le a lata mawhainga wo fa polensia ia mai sei la ona o le telefo yo atinae o lo nga lue fa ta sil ta to no ma silsila fo ye nga lue fa ta sim ta hiti e pela o le ele ngatel tulanga o le o faletali malo ma le tulis ia le o ye le tau fainga le o lo tau faina ia le mai nei le va le o le malo o ta hiti le ta o le ta hiti nui airlines wo salo faisina pe wa anga ia tui le tausanga talu ona whaia whiutana inga. Ona o le taimi le mtua mo mia se wa alele sau le tātou o tunu. E se mai wa alele leo ene o le Poly Blue, ia po le Virgin Australia, Virgin Blue, ia ma le tātou wa alele o levan tātou whaafea ngai le wa alele le New Zealand. Ona winga tau wa telefoi ia sauninga whapene wa pe o leo ia manisi o vaenga whailele mo le atina e ma tilanga whapena. Ia wal tulanga na wa to telefo inisio fa alila la to fina ngalo le fia va pe o le melina ave ia swafa matai nei i tangata nei mai fafo ia pe o le salo afa upusawa ia pe stato tau fainga vole le ave fa alo ia pe ese mela e mo mia tau tato ngalu fa tasia ona fio mai ia la wel swafa matai sa mo vo ile ia atonu e fa tolo to ise tato tal sanga vo i me fa tato ngalu fa tasia ia ala o ia ile tulanga le ona mai ona ia ile so tanga la le ala ile swafa matai ma tulanga va pe ia ma tole vo pe do mene swafa ia ta o le mo me swafa matai honorary pe na as fa lo ia ai o tulanga vo e patino ia inga tau ia swafa ia ma tulanga vo ia fanua ia ele ia nei to ina ia mai fa vai pe na fa ia la le tu ia pe ole atonu le tulanga vo na fa tura fale sa mo vo ile le fai fai ala unga ia uma ena mele sfulu afe vo ile ia tu fale la to ia alusto ino wo uma na fai lona swafa ia fai ile tulanga vo ima sani la wa asule ava ma tulanga va pe ia ma la unga umi vo ia ai muli mai la tulanga le tam fai vo ile so tanga fa pe tala no ai ma tam fai na ia ma wala ngal lu fatas malo ia mana tu la si fa savel vari pe ia ta por kalame o Lavasiga ne fiaf ia tulanga le pena tala fo ila le tulanga le o le sola Samoa Herbert le lo mai ta watu ma tolia la o le so lua tesi ma le tasi le malosi kilowatti le megawatti lua tesi ma le tasi megawatti le malosi o le elitise ia tu sale 5% o le elitise mo mia Samoa le la mo mai le ile fatoanga le o
o panel sia le mawaile el tise mai le la le satellite le so ia ato e fa popola e malesi vai ngalona lua le talaina le masino yulai e uma uni so atu mai yulai lona wingo fa yasin tele msalo atu 0% wa ma fa yana mawal nei company e fa iti ele to fa lango ile el tise lo mawa mai swa u vole mai faf tele le sa a ioi fa matola sto tele ila tu fole le fa ngale tu enga awuna ele tulanga le sola Herbert Bell e tulanga le sola ia wa o te Lois company e lua pe tolu ia lo fai foi la tau tau mfainga ele tulanga le sola ia msalo la tu fata si umala le weila le utala le vainga mo lo na lua le lo fo to tasil masino tala le al company le sola Samoa ia Lois company la fo tau fa mai ala tau tau mfainga ia no winga msalo e tato te va ia pe anga ia tu ile luas full pe tors full percent ola mo mai le ile la lava ia mo le tatu o tunu ia ai o tuli atu la le tau mfainga la le tatu o tunu ma le malo e o tuli tau sanga fo ia ua sau ato ale malo si anga tau le tise e mai le malo si anga nei fa fo wina al renewable energy ai le to fa la ngoila ile swa unel o fa tau mai fa fo le ngata tau ngata ia ai fa ina ile le tatu si o maka o le wha moela le iei wa leu te tau mai tau atu o company ni mai whawholo anga i mai ma whaatulanga i a onanga ni o le sula. A whailai mai a atoa le whapiina o le noinga whamatu i le EPC. O le tūlanga lana, o le company le na tala i le sola tau fo i tau mwhainga. Wa umona sainia i a Malienga. O Malienga la i e whaia ma le tātou malo si anga tau le tise le EPC. Ia o le Malienga la le msalpeta i luas fulu tau sanga le umi. Mo le whaatawina atu le tise e eila le tau le o tau mai pe fia le tau e nga osi e company nei ia ona toi whaatawina atu le se tau fo ile mawalalo i le EPC e nofolo le EPC tu ulunga la tau waia ia avatu le lo fale ia latu la ilunga o ti eila le tau le company le ia ma le tau le EPC Lono winga fōlinga mai tāmirisanga o le whainga tuaile na iai e a ngai tātou o mai sua uma vai ngā wepe o le tiso al whainga lela iai e a ngai le EPC au mai ia malo si anga i alo ngau se company neon wha o laile o le tiso pe e fōlinga wape na hau pe tai matori avoi pe tolu tau sanga taluai wha tau sanga taluai na su iail tu la fono ua le o toe iail tu la fono le na o le EPC o la tau le mtawhai na o la tau am whaino la tau ngau sia le tise tono Samoa ia hai lau sila le malo le wan sao no le fionga le li panemia tono o se whainga le wha matu i tua e le toe pule to tasi le EPC ai si le ana tu i tua is company le la tau to mai malo la tau malama ia ia hua malo la tau tupe whaela o na whaatuina la tina e whapetai peila o le atina elena tala i nei Herbert le o mai la tau mai whafo wa Australia o mai company le ia matatou i nei Samoa ia no mai le malo la tau to mai mal sila fia ia malo la tau Sailele ia mwhaena la tau whaatuina ia mga o sia mai la le tise whaangai nai le la ia ona nofo le o la tau to e whaatau atu la le malo si anga le EPC ia nofo le EPC ia to e pasi me le tātou ia whaangaina le whaangaina le cash pau a te sili whiali Herbert o tātou le si atu no upito siling taunga tāle le tise tona le Vas Pacifica o fia voi le whaatau e lo cash pau ele unit e o te leo mai tau ia tāla le unit e tāla mon tupu la titia ale tāla i vasene tāla a whaatusala ia fiti e taunga tātele tātou salo la ia tātou wa i taunu pa upe a whaila e toi whaapopo mai la le tau ale ia le si vaenga lona lua le al company le sola Samoa le lo fofo e tala ia Julai no winga la e ono maua la pa ua le tise wa le la maua la lo tau le whaatau mai ma no si anga ni ia tālo sia o le tātou te wa le facilitele na o le tātou te nau ina ia pau ia ai le te mantua Herbert le ol vaso nei pol vaso lente nei ol vaso lente nei fa sila mali pisi tasi tesi mali 2 miliona le na le fa tau la tu ta vale fowes fully ia o le la tau fa tu la lo tau le tis ia o le pisi fa tau la tu ta vale fully tasi tesi mali 2 miliona la ad wai ia lo no winga le pa u ila lo tau sanga nei mal tau sanga le masalo mali tau sanga tu e ta tia lu al tu langa le ai mataulia voi o le tele o le sao le tise le tātou soifuanga o mea u ma e ala voi na si ita voi si mea
a fai tautata le tise ia fiai le ngau singa o loa ia fiai so se mea e o hoila ile ia tatou ne fai ngaluenga ia a taungata le tise ia taungata vo ia tau vo ia tatou te fatau ina tu ia tatou o loa no le taungata o le tise ia ai fai e alu e petrol fulu fast fulu pasene o le tatou el tise o le maua mai la ele tulangal nei o le malosi anga vo ile to malosi anga fa fobina le renewable energy ia talsia ia pa ua ila lo tau le tise ana talsia io tatou no tatou ai pe e lua ma fo anga ina o fa longo tu sau ninga ia o le suinga le nei pe o tang ta tele o mai o suau ia mal mata o pole o la volunga nei i tala noanga o le suinga le tang ia wal vanga tele na pe o le ua matua ave ale lango le commitment ta tunu fo i pe ona ile fon tanga le sa fai ai pale farani le te sema le na te nei ia so ile mali sa ininga lima le na fai ai i New York le wina fio toile fio ngari pa mi il masina le te nei les fulma le lua tunu o vas pacifica le usa inia ia onol tulangal nei e matua mota to ia i le tatou fo i baba ai ata ua le tilchilo mau tuitua ia o le tau le alu le fatawino o le swau ele o se tupe mawalalo me tua te lea o le tupe o lo aluai ia ai se rolo la tatou le o ile sivaenga le o maua mai le taipe o le swabai ona ia i tatou afifo ia maua mai le tise le swabai ia le wanga ia tu le la au isi la tunu ia la i taipe ia tatou taipe o tonga me tua malo sia ona pe falongolango atu la sa falongolango atoa ile le swau ia ai ele ngata in faintal te mau ai ngolo ia falongolango atoa ile swau le lo mai fafu ia wa le sel tise e tele yo la faina le tula wole mi ngoise me fo le pale sel tise lo no winga e ta wan fata io e ver tulanga na ele la mai ta wa tula te fo ya rai le na tura pe vo li sita tala no nga fo le tala no i vai fo ye fai tong fitinga ma vai nga fa pena o te fo i mai la langi le amatanga a tu no fa pena fo le tise ala wa vai la te fa ngale la yo le savili ia male suava ia pe tulanga na Herbert pe o ato tatu to tilo le ia masalo le tel fai pisini se la ia fa fo o mai ia fa suka tato ia tatu to sina tu ia na fa ia le o la tatu lo me tau na fai o le tau na sui ia ele mfa na sui a peta ia wo al te mi o tau na sui le tatu to anga i tulanga nei ele nga to le ai ma o yo tatu o tunu ia le la o le suavai o le savili tulanga va pe ia ai o tulanga bo ia le tele sa fai nai te lo le tatu si manga ia o le mafofonga na lo ia ai silvia bo Herbert ai sa ile lungo le internet o tulanga bo ile o le solar power o le mau mai le la le tis e ia ilo na tulanga bo ile lo me o le vai o ona mau mai ai e o mai le terminate o la tau sa ili o isi mela o tia ile sampi o lo tau sa ili se awala bo ile mfai on tia e au noa ma le awhaina tele ona whai mea matua ma tau tia le o ona o le vaila aula le maua mai le tūlanga le pēwhai e uma ona ngau si ai le tise mai le la i o lesi na fisili ona le la tātou wanga i le tūlanga lea ia ma le whamatalanga le o lo a mai pē le o tātou wanga i ai ia ia so se mea tātou te whaia e iai fo le mea fiai ma le fōringa mai e alo turisi a wala ia e pe o le lawe mai la o a whaila e la fwa i le sami e lono winga o la wha tupula i ala le whalenga i nor sami la tu io el tūlanga na e so se mea e wale alo i alfina ua vo ile le whai mai isi wha sao au ni lotea wha sao la au le au ni lotea ia whai mai isi se wha o ngā fōfua o wha pe tā vo ile le tā fōfua ina i au ni ia whaina tele ia pe o le fina ua tele alna o le alo tula i mai nei ia ai si o le taimi a le mea e tātou te mau e pe mata o sa o le mele tātou te whaia pele Ioi. Ia manatu a Apulu o le tāpol kalame peona e saunoina o lo o matele lava i swingo le tau e fo i sisi wha moe le sa e tā ua ia o le tūlanga na Herbert le soa le sa matauria fo ina ua mai elfon tanga le sa whai i pale i wharani le tausanga na te nei le te sema o la talata il kirisimasi le sa ave fo ila iai tonu le manatu au tū le sa maua atu i Samoa nei le fontanga wale sa usui mai Samoa le sits o atunu fo i o atunu o atumotu
Ia lela sa ave tonu le fontanga le pale. Ia lela sa ilse ninga lima le pe on tata ua fo le sa fai I malo au fatasi le I mao tu nei pe tolu vai asu taluai. Ia ai ole tau mo fai ngā le ua lewa on tau fai le iai. Ai pe ufa tele bave ono ole tau o tele o le tūlanga nei o le afia ma le swinga tele bave o le tau. Ia o le whatuina leo se ofisa tu tonu vo le tonu la spasifika. Pau leo le mata au po ngafa maia o swinga o le tau ia ma le tūlanga lo afia. Ilse si o manga o le spasifika. O se tūlanga la leo pe o se whaingoina o le Pacific Climate Change Center. O le sola ia le la sa sainia ai se vaenga mo mua o le whengainga. Ia wa o ngalu lue whatasiai ia le whala po tonga leo lo ngafa ma le si o manga o le spasifika le SPREP leo lo I vai lima I Samonei. Ia ma le malo o Iapani leo lo lato whatupeina. Ia ma umoia vo ia lato tangata whapitoa ngā lue whatasi ma le SPREP. I le vava aila I tu mo o mia. Whaunga ina ila se ofisa tu tonu whapepe a whai whatinoina. Ia mai ono leo lo whatuina I Samoa. Ia le fo lalo a fia tuai ma le tatu o tunu. Lea la langolango atu tu whaavanoa. Ia le tūlanga o whanua. Ia ma le langolango iso se tūlanga vo ile mo o mia pe a whai whausia se no whaanga whapea. O le sola le sa whai le sauninga le no whaanga tu tonu polo kisa tu tonu le sprepi vai rima. Le sa ia ila sa ngā lima le ia sa vea masui o Samoa ia le whailautusi o le tupe le talainga ia la vea tupa I matuna I ulai la vea. O ia le whaululunga o le mtangaluenga o le tupe. Ia masitasi o lo vea ma sui o le malo Iapani o le sunga lea katsuna o Shipata. O la tau ia sa silsila ma su e foi. Ia tūlanga mo o mia mo se ofisa whapea. Ia pe whai whatuina I tono Samoa. Ai fōlinga mai pape Herbert o le fōwhanga ina ua mai ale sauninga I le so. O le atu ina atu I tono le malo malakapeneta Iapani lato te sila ima pasia ina. Ia ona olole ia iulai o le tausanga nei lava. Le ato e lua masina. Ia o taulona a mai le malienga ia mal whaatananga. Ia ona saini lo le alo ia o le whengainga. Ia o le whaatino ina ilo. Le wha moe le. Pei o le tūlanga na o le sauninga le sai nei I so tai o e mal tūlanga le tau a Herbert. Ma nei ala o mai tau atu le tawhatoro le o pe o lea ia o lo o whaatupe Iapani o le SPREP ia ma le langolango le tātou tunu. Ia o le tūlanga na ia pe o se tūlanga mātanga o fie le la whaautu I Samoa. Ia tai pe au mea uma o le atunu ua tu o I se wha moe o I lato ua tele ia le manuia. Ahe pe fōringa mau stasio vaenga tele au le nei ofisa tu tonu pe whaatuina. O le ofo ina atu o I la leo a onga o le training aspect I le tūlanga o swing o le tau. No inga taun sila fia le tangata I whaangai na fo I tātou tape o I la tātou lo ofisa whaasalau ma lau tu stala ia o tama matene a onga. Ea o ina I fo I le ina ia sila fia ia mafuanga ma ia matulanga fo o memfa. Tātou whai e pui ai le whaalanga ina vave ma le whaalanga ina sawa o le tau ia ma le tātou sio manga. Ia le ngata I lea, ia o hafo ini tau mwhainga ho, ia le tulanga tau tupe, le whaatupe ina, ia manipol kalame o le awhaia. Ia le ngata lana o tātou, e au fia po maisia tunu umalo I lalo o le whaamalu ma le bainga le SPREP. Ei, whamatau e ini tuenga poloketi, mene tuenga o onga ia tunu umalo, si ia la tu tamawai. Ia, o le tātou lea tau mwhainga mo tātou e ne le Vas Pasifika. Ia, ai matau lia o le tau mwhainga le ulewan tau mwhaia tunu I whafo la alo o la tu sila fia. Ia le tūlanga wo le whaina ia matau lia tātou wai atu nei se ia tau o televise le popusa o le tūlanga wo le o whalenga osi o loa I le atu Europa o isi atu nu fo ia mtua te lea le whaina o le si o manga ia e pe o le tūlanga le wanga I e lalolangi ona ua mautino o mai tai o lalolangi te lea le whaina o le si o manga le wei utauna ise ngā yo inga whaina ia whaititia ia ai pito isire na faina tātou ia e la talata de sami mawalalo le tātou tūlanga fo ile ono lo fia ngo fia. E wa pe o mafofonga fo ia o tātou e lai titi le sao ia ai tonu e le mau e tātou le tomai ma o onga ia o le isi tu o lai tele le tātou sao I mene o le fesusu ia I o le tau ia ai fo ile le pe e tūlanga maari e ia le neima tāupu. Ia lei o pe o le fina o ngā tātou le ape. E lei mas tātou sao tele o ia I le tūlanga le whaalanga ina o le si o manga. E whātusala ia tunu uia o lo whaifalanga o si mea o lo
tia il tūlanga wale vaila au ona i le palapala ma le sami ma tūlanga wapea. Ai umane le mtau pito ia fia tātou ona e vave le si ita i o le suavai ma le sami. Ia fia la tātou ona maula lalo atunu uia tātou tēnu no foi. Ia mesela o atu motu voi e le eilunga o le one ma le amu. Ia pe o kiripati, o toelau, ma tuvalu, ma tūlanga wapea. Ia au tātou le pe tau whiololo, ono le atu maunga. E ma maunga, ma tau maualunga. Ia le tātou sirsila ia, te le i o le swinga le wei, te le lea whaina. Ioi. Mana ia sao ia pani wa stasile wa tunu e maualunga la tu le tūlanga i oronga osi? Ia atonu le tūlanga lea, ia me se fo, ia o le, ia pani o stasia tunu olo, te le voli sosani le ngata o Samoa. Ia e whape fo i le vas Pasifika, ia o le alofa au lava latu sosani le tūlanga fo i le o so se atina e tele se sosani mo tangata lau tele. Ia mai tawina fo i le latu sosani le tātou nu, atunu Herbert tele ngata lau o le porkalame ma le atina e le ala whaatino ina nei. Ia toi titia masina umata te vai atua o sosani o le whalea onga, o le whalea onga, o le whalea onga. Tele o whalea onga ua ngausia ma ua tūlai mai stūlanga. Hoi lea whalea onga ulepan whalenga ina. Ia ua toi whausia ma toi whaalelea. Ia ono le sosani ma le alofa ma usina i malo. Ia mai sa la si o lato ampasa le ua loa tausanga o tatou whawhenga ia. Pea o le toi fialu toi ina. Wa le uswafa matai tuai i le whalevao ma le nuuna. Ia o le swafol toi ina o tū maunga o ali. Ia o le ali i wale le tū ilunga tū maunga o atua. Rango inga leo matuasi tia fo le tu ilunga watu mongo. Ia wala tūlanga na wa fia sia li pa tau atu lon swafa matai. Ia ai le ngata ile. E le whaatu sai na ilo na lango. Ia male tūlanga leo le soswani mai. I tāro sanga ni ia tātou komiti vo ile a onga. Pe nta u fo ile masina uma pe taifia ia tūlanga vo ile le soswani. Taifia afe tā lao o tu ina atu i tua. Ia soswani mo le atina e ole. Ole onga i tono le tātou. Tunu ia no le tātou teltonu. Ale leia o onga ia o vaven si tia le atina. Ia mai vave fo ilan tātou fo ia whawhitauli e taipe o le tūlanga le si itai o le tau. Ma le awhaina o tātou i le awhaina i swing o le tau. Ia wai peo ia le wha awala umamai ai ia vaenga nei amata mai lava i whana witi mai tuane wa le leir malam. Ia o le tūlanga le na ia tālusia ia le umanei mea uma. Ia ma manuia ia ina ia si itai e pea le tūlanga o le soifua o le tātou watunu. Ai le vanga whai u Herbert, o le pata o mantua. Se matori wale awala lei o i le u wha nei ia i tu o le awala. Le 4 lane lei o le ua mai ano na fausia. Le la wangata mai saina i le anga ia tu le sifo. Le sa latua i vailoa le sa ngata ia le wangata mai nei lai saina. Ia pela le ua o nei le tai au man na fila ua uma le awala. A le ua matan tue teu wha matang o fie. Ia pauala le vaenga leo la sea nei ia o le kosi o leina welo la wala o i moli e tasi asi vaenga le taula inga wala ile i moli ia pe tasi lua toru la wei le taimil nei ia tosi lo matulanga o leina la wala i lo le e tavale ia fa pi moli ona fa ia sina pongi sa le pole wala utele la wala wala fa na le malosi o moli au tafa ona sulungia fo ile ia tonu o le wala. Ia atal sia le tūlanga na le wanga ia tia le tau mwhainga le as company le sa whaia le ngaluenga tele toi matang o fia ua. Ua pape ia le tūlanga wale pa whaia poloka le wala i tae au ma le fiafi. Ioi, wha popola ima le tūlanga whale lo patu. Ia im patu la iai, ia atono iai po le sao le tūlanga na ina ia tau fia i pea le tūlanga. Ile ngato le sao ia i whalabelabe po iono toi tūla i mai. Ia o te lola amtua mātango fia mesi o le televabe po ile o le tūlanga o taavale. Ia o le ala umai tau atu le whai unga le kāpene talent sau le ason tēnei. O le ala atu e whausia le awala le i maangau. Le tafta whautou wep. Lala lau papa le na ngaua ia... Mai temi o eveni. Eveni lua fesulu lua. Ia le ua fesulu ono. Lua fesulu ono lafta pasi le kāpene tale la amatan whausia. O ina la il taimi tonu ale na poloka ile al tele lua tolu vasta luai mo le talaina o le Sheraton le Apia. Matua i loa ina antua mo o mi o le awala alo na ono matua poloka fa solo atua. Ia tonu tūlanga uma ia le sao le atina o le tātou o tunu ia male
tele o taavale umtua opa o sao sao tele o taavale ia tono mea umai mo mia na fai tatou te mo mia vole la tatou fia va veo se mea tauna leila wala a poloka lesi awala ia lai lesi awala alo ai ia ele na tasi ala awala vole a tol loi tulala na lunga ala awala le fai sfea malo ia o tonu na wa manino tele o vaenga sa ta no ye i le nei foi fa poponga o Lavasiga o leso ia tulanga na Herbert o Lavasiga na nei yaso le aso lulu le aso lusu lima o le masina o me lua fes fumelona inisio me o tupu tono le tatu o tunu i Samoa nei ia fa pe fo ile silafia le tatu o tunu o lo fa fonga mai ia tunu ma o le to e fa talo fa tuai fa fte to le fa fonga mai le tatu o tunu i New Zealand Australia o America il malo tele America, Samoa, Singapore, o Tonga, le atu Solomona, Niue, Turkey, Trinidad and Tobago, siamani whapea ina Fiji, ia Matahiti, i le vasa Pasifika. Ia le whai unga pol kalamil nei aso Herbert, si ali fo le aso atai au. Tato tilo le nisia meo la tupu le aso atai au, i Lavasiga o le aso, ia e ala li tautua a le Samoa whamoa. Al taiminei, manu ia tele le wha sausaunga Samoa ma le wha whonga mai nei tula le aso ma le fiafi, tato tu e wheloa i wha soifua ia.